Ye. Jason, Son. Brian. Hey, Brian. Mantap mainnya Brian. Peternakan sapi punyanya Kang Salim sing paling gagah dewek. Sapine bapakne Fahri sing nomor 1 ke. Saya banteng. Ih, hayung gede temen kono. Ini polanya wadon sih. Wadon. Bapaknya yang kadang gede pisan ya? Hah? Gede men, ini lumayan wis mantep pokoknya. Hah? Kok ngenteni kan nelponnya ngo? Peternakan sapi, sapine putih-putih, bule-bule. Sapinya kayak bison, dek lemu-lemu. Kayak sing ngopeni ke lemu kayak. Sing ngopeni nom, gagah, perkasa. Bujaya putih, kuning, yang bugawene kenteng, paling kenteng-kentengnya. Saat guturi ya. Wis, sobol. Wis, Jason, bison, cakwe, ciwan, wayu, wow. Yo.